Clear tu le ngai thatu te in zawa in chi bai vekule win hi Mars ni khat kumsang hi somni paru pathian ni niya tunruma hian tunlai khovel ngai ven US le Iran in be na thlengmek chungchang hi kan bi chiang le donanga tuna phei chuan Iran Supreme Leader tha ani tak nu phei hi chuan boruang asosang khop mai Iran chuan US le Israelin anram Tehran an be na le Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei an tha awangin Gulf ramate abikin Dubai Abu Dhabi Bahrain Kuwait le Qatar te retaliatory strike phubalak na nasatak an kalpui mekani US le Israelin Iran rama major joint strike Operation Epic Fury an kalpuya joda chuan Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei athia Iranin shemna rapthak ta kalpui torin thutiam an siam zui bok ti chuan voin Mars ni khat kumsang hi somni parukhian Dubai lampoin be an tok chhota a Dubai International Airport chu drone man ani hnuwa terminal chunga liam tuar palian oma airport a bungrua engmoza ta chebok ane Dubai International Airport DXB le Al Maktoum International Airport DWC ta chu Iran atanga missile be na strike athena wangin khar ania flight zong ti top vek ane India rama inti hlimna do san ringtla berpol be jilia kalolo mache soni leon let nusra jahani tanan loading e be jili kaltlang hian match zong athonin HD quality ni en theidona cricket match a hian loman thatak don tur om boke tin jili games a hian i deposit a piangin maximum bonus cheng sang hazangai dong theidon poisa thuna also mina him leya UPI le bank transfer mangina ti the be jili hi tuna hi lo zom vela iPhone 17 Pro Max kartina don theina hunrem chang lo nei vero le be jili app hi tuna download la cheng zatni idong theidona Facebook a ngai dani tho chuan cheng za somnga azawain cheng za thung somngai dong theidon be jili affiliate program hi tuna lo zom vela 50% monthly commission idong theidon comment section a link da hi click la be jili jin kong lo zo vero le airport khar le flight ti top chungchang hi tlema zong bi chiang don taila Dubai Airport pani Dubai International Airport DXB le Al Maktoum International Airport DWC ta chu tiam chin omlovin tuna hian khar mek ania thona thlok chuak le tumtur zong te po ti top vek ane thu don danin Dubai International Airport a hian mi palin hliaman tuara terminal pathum le Burj Al Arab Hotel te point chiatna tema zong an tok bok ane UAE Air Defense System chuan Iran missile tam tak chu an lo kap tha a heng missile ke som debris te chu Dubai khupui chung le Palm Jumeirah munna te atla ane Iran hian Gulf Arab States Bahrain Qatar Kuwait le Jordan te po an be thu hriat ania Saudi Arabia point he be na hi an dem hle niin thu chuan siam bok airport thu nei tu te chuan zin tum te chu airport ta kalri lo tur le an flight din mun te an thona chuna tur te airlines zot via masaturin an sa bok ane ti chuan Dubai ya Iran in be na thlenga wanga ngai ven lo deu mai pakhat chu Burj Al Arab Hotel hi ania drone thlok an ka thak ke them te chu Dubai Hotel lar tak Burj Al Arab a hian atlak awangin kang mei achuka amuna hian he kang mei hi thel zui ngal ani bok news strangin an reportanin Iranin missile le drone manga UAE be na laka anin venna tan Dubai lampoin teng hian anlo kap thlave boka hi hotel pon lama chuan drone themte chu ta thlain hotel pon lam chu atike niin hriat ania tin kang mei te po chuak boka amaro chu an thel mit thei ani vani thak tak mein he hotel a thleng mi khwal te chu hliam tur anom thu report ala omri lo bok Dubai Civil Defense te chuan an boi pui ngala tuna chuan kang mei chuak khi an thunun to ani Burj Al Arab baka hian Dubai International Airport le Palm Jumeirah vela
building then khat te point chiat an to ka liam tur te po anom nual bok ani tin airport pa ka hian longchol mun Jebel Ali port lama te po heng missile le drone ke them tla wang hian kang mei achuk le boka masewan ni thlak tak mai in liam tur anom thu report ala om lo hlau ani tin Abu Dhabi lampanga po Zayed International Airport a drone interception awangin Asian mi pakhat athia mi pasarin liam an tur bok ani tin hei baka hian malak na dang le chiat na thleng mek de kan tar lang le donanga Iranin Strait of Hormuz akhara oil tanker tam takte himna turin tuna hian ain sa sengtir mek boka mun sang sang atuna hian an tlandar tir mek ani tin Iran hian US longlian US vessel le Indian Ocean le Kuwait te inbeit na an kalpui thuan soya Operation True Promise 4 tia an soi chu heta hian an kalpui mek ani thlona lama zinvei wakte chungchang le airport chungchang hi ngai ven hlo pakhat an le buka UAE a flight ti to pania Dubai le Abu Dhabi a thlona service ti to pani boka achan chu Iran le US Israelin inbeit na an kalpui mek wang ani tundin muna Iran hian phubalak nga chu hlo tling takin an kalpui mek nin anin ngaya an supreme leader thi shri chengna le sarkar thar din na turin in bot sai na an kalpui mek ani UAE defense in drone le missile an kapthla nimasela thilpui tak ala thleng chhozel do niin alang US le Israel hian Middle East a hian military in bot sai na an kalpui chak khop maya khovel puma oil man chu ein do na wang hian asan chho arinom bok ani tuna in be na thleng mek awang hian India point tuna hian West Asia lama mile sa te tan thu chua siam vele boka tundin muna boina le har satna tokte tan chuan foreign regional registration office a initiative turin thu chua an siam bok ani tin chumai chulani lovin West Asia lama hetianga boina a thlen tak awang hianin India pon boina hian flight hi zali somli pali a cancel to niin an dar langa achan chu ramsang sang ten tuna hian an airspace te an khar chau mek zel wang ani tin phubalak na hi Iran hian Israel lama pon kalpui meka Tel Aviv a boin hian ballistic missile mangin voi tam tak Tel Aviv hian beitoa thil thandan tlang pui chu kan tarlang vele don ani missile hian Tel Aviv khopui laili tak le mitam tak chen na in apartment building te afua meche pakhatin nun na achan to ani mi somni chuang liam tuar anom toa chungsinga chuan naupang pasari hantel bok hebe na hi US te Israel ten Iran khopui te ran an be let na ania hetia an supreme leader ber an tha sak tak awang hian phubalak na hian kal chhopui na sa a Israel chau ni lo galram sang sang te pok an sei tong khanan be ya US military base te po missile drone mangin an be mek bok ani e boina wang hian Israel le a che vel bo ruak chu thlo na ta na himlo wangin India ramachanga thlok chuak Air India le Indigo thlo na tam tak po gan sel ani lo pon an thlo na kalkong te hi an thlak dang lam ni in news chuan an dar lang bok Israel chuan mipui te chu bomb shelter a lutorin an shia tira emergency service ten chan chu an na an thok mek bok ani ole kha kha tundin muna Israel le US in Iran an be na wanga thil theng sang sang ka darlan the pia chu ani e